Pathin happy na Lalpa'n pina zala tuni huna athu cha gen thei dinga damna le hun pha ei pitu pathin kingin kipak thu igen masau hi pathin thu ngai thatu te zo sian thagaw lammal zolna dong dingin doi sakna to ilal pau jesu minin chibai kon bor hi tuni huna ithupi dingo I bible chang tel di hi le Deuteronomy bung sagi chang som lenga na hi pathin thu ngai thai tiu lalago kipat na zo si Lalpa'n lamangina ai gupta gaman na lala thok teu zo si kha la chungu tun sak loin la mel mateu chungin tungjata na Lalpa'n athuing isim do chu ichan chi du dingin athakin emal zol pek ta hen ama sapena igen op chu pathinin ami te kinga athupik te hi azopule amal zol na dong dinga hiuti in ipu mo si ala hila je pathin mal zol na te la ka chun Deuteronomy bung sagi chang som lenga na hi abik takin athupik zom te la ka kipata natna alak mangding thu age na hi thudanga chun taksalam hi damna hi Lalpa'n ami te ading atim pe kha chu hi Bible in again gola ninununga hun hak sa chu itung tawa adikin COVID-19 jekin ningkuma kipatin khovel pum pin boina nasata yung tuk tawa hi COVID-19 in na sukhak te tamlo chawa gen wa sai tiu COVID-19 in na sukhak te impacts of COVID-19 COVID-19 na hin mihing hin na nasatak asusita atang pin sumdo na lamasukha lekha thimjil na lamasukha sumle pai lamasukha sa kho lamasukha vanpuk le thak na lamasukha hulchi na lamasukha sepna ai lo le kham hol na lamasukha nek la cha hol na lamasukha kisuklim na lamasukha nun nop le gol se kite na le adang dang asukha hi je khela chun COVID-19 na hum do je kahin leilung pum pi sum le pai din mun lama de lo takin ta hi pakhat na lekha zilna asukha impacts on education gamtin le muntina lockdown hin lekha zilna school college le university te abani na kha pi gamta ti chun lekha zillai naw pangte prep akipat postgraduate zillai te tingin boina nastak atu kholo taw je COVID-19 hin lekha zilna nasatakin asukhata hi panina khang thak te sukha impact on youth COVID-19 in sukha te laka aso dik ding ahi lo le akhok dik ding te chu khang thak te hi ahi Global Survey on Youth and COVID-19 tia study abo naw chun khovel pumpi gamtina na hi ve ki the jak ji ka khang thak atang pia kum som le ge da pa som ni le ku te hinna asu khak na chunga kham na sepna lekha zilna lungge lampang phatna chanvo dik le wanta nga sepna amu theina dingo panla hi Global Survey te thil tu bahi ti in report abo lo hi pathumna wantang le sum le pai asu kha socio economic impacts COVID-19 in wantang le sung kun thila sumuna le ma na asu kha jeka United Nation don huna achi thei saknaw chu COVID-19 na hi sel na lama aboi umna sangin wantang le sung kun thila sum le pai muna le ma na lama hin haksat na nasazo atut hi atiwa gam khadapat gam dangin haksat na tu teu hi ki bang khel pontin ahin la leilung pumpi te na da na chun khovel hin gen theina le kibat lo na hi hungpung ding din monina kilanga wantang le sungkon thila sumle pai mu na thua don hu na kin gang itidiem urgent response aum vak lo chun kumbang zat hem chu mihing te hin na hi lau thong umin hungkilang ding he ajek chu nek le chak hol na gen thei hak sa na khovelin atuk to zel ding he palina thilumsa asukha impacts on nature low vaigam ti chu rural area low vaigam tam tak te hele aha ki ma chak de ka chun gamang te ki wa cha in thing le go te ki sumangin
lấy le song tam tak te lak do gam tak je ka hin mihing hin na dinga poimo pen hui le tui thiang a hung ta sam deu ta ti chun iga muile ni sa satlam amano deu ta covid-19 je ka gam chum le khopi sunga sepna le zil na nei te le sem thei ta lo le khazil thei ta lo te chu lo vai gama in lamo hung ki le in thil sa ti chu le song thing le go sa le nga te ho natural resources sapat nek le cha holin ai lo le sum le pai holin gam ta je kun thil sa nature hi na sa takina su khata je beb chu hi lowin gam dang le khopi sunga coronavirus te kha amau in lama lo vai gama mi te kai sonin pun lam amano zel ta je ban ki da chun pathian thu suina don huna theological response neu khat ba gen kit hitiu covid-19 hin bible ipu le pa teu chan china pat ezil do sak khat chu lalpan hebrai mi te sok le sala ata naw kipat atha do apui do ding kona faro le ai gupta mi te chunga natna hi atun sak te ho kha ei gel do saka kilak namak taka kipat ipu mo si chun pathian a mel het holo a hin la faro in wang pathian thilmak bolte chu muzeng ma le amel het dik pu ai lo le atak sang nom dik lo hi ipu mo sin wang thingbuka meiko nga pathian kilak amu lain ama sanga lien zo le thil hi thei zo a hi ti het in a o angai tha ti chun athu a zo mai hi himale faro in chu ama sanga lien zo le thil hi thei zo pathian thu gen le thil bol a het le amu lain le athu a zom nom pu atak sang dik lo hi exodus bunga chang khat le chang ni na chun jigul hin agena je zo chun mo si to aron chu faro king in a chiu a king in lalpa israel pathinin kamipi te po do sakin la gam thipa ka kinga kut a bol theina dingun atiwa himale faro chun israel te ka che saka athu ka ngai ding lalpa chu ku hem je lalpa chu ka hepon israel te chule po do sak lo ding ka hi ati ti chun go na chi som te chu pathianin faro le ai gupta mi te chunga chun atun sak kholo tamai he je chu ai gupta mi te le aleng pau faro chule hebrai mi te adinga thil sim te le mihing hina chunga thu nei tu chu ha chung nung pathian hi ti he theina hun lem chang anei u chu he pathianin go na pasagi atun sak masangin faro king in tu chunga ka hun go na ding hi nangma le lamilien te le lami pi te zo se chunga tun sak ding ka hi chuti chun keima gol hi le chung zo se hin adang umlo a hi ti le he theina dingin tu hin ka khut hun thaleng nang le lami pi te hun sumang thai mai ding ka hi chule nang le suk si dim dem hi ding la hi himale ka thil hi theina ka hun mu sak theina ding le khovel zo si kamin lapon jak theina dingin ka hun hing hoina lai la hi exodus bungko chang som le liapa som le gukti achun agena je kipat izil do dingo poimo kha chu khovela mihing ten pathian he tak lo ji ko ai lo le eging tu te jeng le pathian thu pik te izob gam tak lo ji ko itidim ai lo le atang pia mihing te he igi lo bek tak ji ko tu chung covid-19 kiti khovel ai gupta na mangin pathian in khovel pum pi ago tamai hi je tabang go na lo tak khovelin ituk to je lai o hin pathian lo pi na ai lo le pathian thili theina imu dawa ti chun ama be hi pathian hing ha chung nung chu hi ama goli khovela pathian dang umlo hi ti he chet o chule pathian iginu athu pek te zom le hin ilako ki pat covid-19 na hi ei lak do pek mai ding hi azek chu bible lalako ki pat na zo si lalpan lamangina ai gupta gamana na lala thok teu zo si kha la chungo tun sak loin lamel mateu chungin tung jatan ati hi pathinin
je natna ati te hi ami te a hi lo le athumang te akipat ala mang ding thu age na hi ahin la athumang lo te chunga chun je natna te chu tung ding a hi ti age na le hi tho hi je natna chu natna la tak a hi dan Deuteronomy bung som ni legi chang som guk na in age na lalau le la ti zatu ai gupta chunga natna tung zo si kha alengun la chungun tungin tin hunu si tapona ati hi Deuteronomy bung sagi chang som lenga na ai gupta gamanat na ati te ho hi ai gupta mi ten alave uti na hi ahin la ai gupta gama tung te chu ai gupta gam be philowa gam danga le je na te he atung thei tho hi je chun nangun le ka thu pik te la job lo u ai le nangu gam le hung tungin tin nangu chunga le hung tungina ati na hi jigol ma chun corona virus le China te natna be phitaloin hovel pum pi natna hi pi ahung hi ta ai gupta gaman natna te kha anam pum pi gi lo je ka pathinin ai gupta mi te go na ina lamanga jegol chun tuni huna pathin hete pathin mi ten le pathin het milu ai lo le athu pek te zom talowa au moi le je natna te chumangin pathin ago na lai dinga hi ti akiche na he lalako kipat na zo si lalpan lamangina ti pathinin ami te hi lo le thupik zom te laga kipat taksadam lo na le na te chu adal pi ding ti na he ai lo le je na te chu ahung tun ta kin le alako kipat lak do pi ding hi ti na he Exodus bung som lenga chang som ni le gu na chun akingun lalpa la pathin o chu ching thei takalangai o amit mu athil dik chu la bol o athupik te langai sako adan te la zobu hi le ai gupta mi te chunga atun sak hi ve te ho hi khat cha le la chungun tun sak lo ding ka hi keima hi lalpa nang ho hi dampa chu ka hingali ati hi Israel cha ten ai gupta gamanat na la zat khat tuni corona virus gola natna sukdam theilo alamu teo je ki pata ami te hukdam ding ti hi pathian zangai na je he jigol ma chun tuni khovel pumpi natna corona virus ila ko ki pat lak do ahung ki ding chu pathian zangai na je ma ahi ding he Deuteronomy bung som ni le ge chang som ni le sagi na chun sukdam theilo ai gupta gama natna te ati nai uilu te meimasi thisan na le ti thak te hin lalpan hun god ina ati ain la pathian thu pek te azobu hi le je tabang na te chu amel mateu chunga tun sak zo mai ding hi tin le agena je hin pathian mi ai lo le thagaw mi te mel ma hi khak ding hi ala umda nei zil do saka thudanga chun mel manei lo hi damna khat a hi ti akichena he them dinga doi khat chu pathini na te hi ami te go na dinga alagu nga hi pu nanna te hi mihing ten igi lo je ko setanin na mat cha he ai lo le nanna te hi mihing te gi lo na apat setanin mi te go na a hi lo le pathian het mil theina dingo itidem ai lo le pathian to iki khen theina dingo amat cha khat a hi ti the ai et sangna in job chanchin khawa gele chun akichen to ai lalpa jesu kha git lo na nei lo a hi jekin nan a khoi khapu chun mima sapen adam le vi te nge khale thumat lo na itidem ai lo le git lo na anei masangu khan natna kiti himin ala khoi khalo ai tile hin ki gen hi lo ding ai himale mihing zo se hi gi lo na nei hung hi ta nu hin natna be pilovin thina le ichungun atung ta je tabang natna le thina la ka khosa hi jing lai wo hin pathian chapa jesu christa ilalpa le hukdam pa dinga kisan chu number 1 a poimo pen a hi je chu thagawa idam naw chu hi ti chun gilo na je ka thagaw thina kumtung thina god mun meidi lakipat van khopi a dinga thagaw damna hinna
hi lo le kum tung hina in nei thei naw chu hilal pau Jesu Christa gin se hi je ban ki ta chun pathian thu pek zom te a hi lo le ama ki chate chun na dang dang lak le adika na lo kiti ai gupta na kiti te ai lo le tu ni khovel pumpi ni he tu corona virus khovel ai gupta na ti tai tiu je corona virus na laka ki pata ei veng him theya ai lo le je na nei positive kiti te chu le je ki pa chun pathinin a hi dam theya hi dam dinga hi a hi lo le je na te chu ala ku ki pa alamang dinga hi ti in pathin thu chun ei ke na hi Psalm number zale pasagi chang som le ku le som ni na chun je pha chun aboi naw ki patin lalpa ahun ko un alung jin naw ki patin ahuk dok sek hi athu asol doka chun ahi dama aman thai na dingo ki patin ahuk dok sek hi lalpan athu eimal zol pe ki den la tu hin ninunung a hun hak sa chu hung tung to pan taw ti igen taw tu hun hi pathian ibel zok diek na dingo hun poi mo ma cha hita tu hun ale pathian he thei diek lo i hi chun chu ai gupta gaman na corona virus le na dang lo tam tak te lalpan i khosung i ko chom sung le gam sungo ki padin hung lamang lo the a hi jek chun khovel na lo la ka ki pat pathian ven himna i don chi theina dingun COVID-19 jeka lockdown hun inei sungo hin pathian bo na le thagaw mal zol na i don theina dingun pan la chi le hun ti in lalpa Jesu min ikichelo hi tu pandemic hun sunga pathian thu pek zom te ai lo le amimal ai in ko na pathian hol na pathian bo na hun lem chang mang te chu mi wang pha le mi pil a hiu ajek chu jigol mi te chu dan tak le kisik pon tiwin thagawa a hi lo le taksa le thagawa apania damna hinna le pathin mal zol na don na in amang zo ding wa hi jijek chun ithupiwin lalako ki pat na zo si lalpan lamangina ai gupta gaman na lala thok teu zo si kha la chungo tun sak loin la mel mateu chungin tung zatana ati he lalpan athu cha igen lingai tha golo ilako ki pat COVID-19 puma na lo zo si eilak man pik theina dingin pathin ki cha a athu pik zoma a hi lo le adoi gola hin khu mang zo dik thei dingin athu eimal zol pik ta hen amen